bagene banti ase usi bechi amesi wachi udi amedi just obani si be mani chi na me dey asimaka usi bechi amesi wachi udi amedi there say mti o kase mo person nche say I saw obani di kan fa be mani chi na be manu so hu no afa ni chi usi bechi amesi wachi na we me di for udi amedi adenchi na Bible be kasa me nyina ye batudi ye you are 1 in a million we are down so adam na that means usunu ban no me ye no obra bone wonu me bi awo ye express we your ba ye tiska wow do you Mr. Sambu say adenchi na we sofo ye di for na ba ko tiska wa yere na oyire mu a wo san ene ni ntem tete na that means you nyama no go say if you are a true man of God that oyire we na yakaya dia da me yira me wa no na mso me dani di fu sei e to de na me yira ni mu dane na bushia ni bi ebi anim e ba be several times physical me ni da mpaso na me ni ma dane e dane be 3 times e dane abrewa dane akola afia dane onso mo di mo bia ewo abebe nyimu na ni mu nyina chi se foreign archangels ni bi or foreign angels ni demons ni bi e no wasen fu abogese asofudie na nche eni mu begu ase e beba wiye asofudie beba wiye na asofudie na nche beba wiye kwanu asofudie na nche beba wiye mumodate enche beba wiye na bia waye nti anase enye se de waye no mumodate enche beba wiye e beba wiye kura neni ngwase e change the whole Ghana diabolical nyoma mushio nyoma ne enyoma waje underground ni nyina be pipi and from say December 2023 December be ba be wura about afini mu wo ye sofo no waje adura kope ba bi se enye bete e ma oni Kristo asasi yeso enye bete wo de ya me kan bibia musimu modate e free me e kope next year be wura about afini mu wo ye sofo na anye papa ja so no to na ko ye adwuma fufu. Xposed atwefo enede nsuma makwaba na enede nso mojidie wa rehemu se obia ehu eye da wase brennya se ohwe Xposed na wa subscribe na stand so leave comment e de man abewia na enede nso na yebo a metwempem ma na enye asembone ne mumu no yesi efu a ede na yeden yedibie ana se de ekoso no nsem a ekoso trends ekoso no e wo se Xposed nso yede dum yahwefo no mu nso mu hu dia ekoso Ghana ha ene eye amamanso Xposed onim say no Ghana and beyond. And then you need say Abosom sensem ekoso. Oni ne wife na ware mu sensem ekoso Ghana hanum say. Na Abosom so akoye obi a akoye beka say public figure ne de den a o se hu sensem de ba ye be den ye beka e ba so a o se esinkunwa e wo ensem ne ho. Enche na odi betu dwa say eye ono a ne yire ne wife ahofedua fe no 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 wife otisika ware no. The wife na ni asofo bitinasi na mo keka ne ho nsem ono an wife no call no di gogonsa na okase oye first one obaye odi che no a video na mse nyina ya hwe bi ya tim nsem a trend obi ahu na afa nsusu no the wife sad baby odi che no na the wife ebie mu nsusu the wife sad de oye ya odi che no sanso ye de oye ye na abie enu so ne asofo tinasi ka no nsem eye ono ni kuno ka no nsem se ne potopoto ni ministry nya de so mfiri nyame nsem no de edoso nyame nchade ni wife nso abekasa no bai no de nsem bi abetudwa ni nsem no de abetudwa na nsem na mudoyi na nsem ni susu na nsem no se nsem no edoso na emomu no enam se asem no ewo court mu de ompese obeka ho bibira na obeka adosuko ewo nsem ni mu na yenhwe nsem ni bi odi tudwa ni nsem odi tudwa no okase ni kunu no eye kira Abosom no owari ni kunu nim se empepe omko asori ni kunu no eprichifa eye aware dodo se be ma ware a enye hwe ni adale ni baso abusa ni kunse odo nene nsem ya tudwa ewo asori no like then our opportunity kunse o preach on dia e ba message e ba na eden odi ma ne mba no enti ono nim se dia ne kunu kan de ono sofu Abosom onye bi nero de ni ko ba no so no eye time a politics ekoso ye 2 years ago a ye beto abayi o mampeni no emu no ni kunu fa chiri eko ware eye mbako peni ewo mu asafuni mu no ni mu hwe ni ba no so na ni kunu ware e de oba na ba asafuni mu
Afi Sunday bi no okwa asori a one ne kra no ana ti pulpit so a ne kru so tinche that means sofo na ware tu enche bia yen so just 1 year ago so oho ma ohunhu nyoma bi sa ni mate omo ne kru ni mate ni den eda otibi ohu bi but e bi so ho no ko bia na bia ye bro je ne kru ni bu no kan se we nyina oni nsem ni mo ne kru ni bu no je se aya enyoma de doso ama bi krampo a ne kru atwa video a papa na timi de send my members na won say for enye mi na me bo mitrima kan se na mum na yen nsem oba na nkasa edi to jo se nsem ne doso kakra na ye biebie so na ye twa pe etwi aben sofu pedi ne no edi nkomo osi ni kru no ebo no afen susu no ni kru no susu na ni mate na na oni omo hyehye wo no so no wa fa chiri akwa ni mate ni mfu wa ye omo ho ade eni omo awo so wa ware omo kokuo ma se Xposed ye hwa ne yire no mo ye 4 but onu de we free enti aka 3 odofo we ni bresema ekoso e organ ha no se na ye nsemre no ye osofu peni we ntemu ha no ye betwa pen na ebusan se osofu peni na ye den na sofo de kaware dodo de yese sofo e ware bebiri ana fe sofo yese obo yire like allegations ya obey se ya de be kan allegations o de mani kunu ni de like onu sofo no hwa yese sofo peni mua awo Ghana imu a osan so pray Ghana se man peni wo Ghana mu a sanyoma we nyina se fata se obeye adofo ka me ho na me twa me humbra na me nda odifo edi. I don't know on the last time nyina na so person o ware dodo o so person o ware dodo the bia no oka ba margin oka me put any questions adi asem na ya na prophet so ka so me de me preach na me preach mama ho me preach the educate me church members no aka ne sa see man fan serious say ya ade a wo be practice e no person oka de shenko fochim said the be ya o mu hu hye wo ya anya nwanwa mengo ontimi ngo me ba sure dey ontimi no ontimi ni sen oba ntia okay nti twins no crack sana mo ye IVF seka ejapade sika ene niema ena kameni DH an kameni ni se Xposed na me ware because Mr. Rashad me hu me ku Xposed na onishi nti wakase na ejapade na meni siso a it's never true na empenifo bu said o ya de hwehwam on pepa na nsafa meni na abre 13 years in marriage me share no woni bibia obeye me ho ade kwa sika na ode beye me ho ade kwa no woni bi and that time when na masiso a me ye hot cake a sikafo ni atitro na epe me aware nti o kase na japade na mepa ankanya onno na me ware nka me ware se sikafo na na omu twa kwan epe ma ware you're on GHP TV enye japade na nso so no bra me ne na bre ene me bre so aba ena ope kwan bi so pesu sisi me na me se me nti ase ma ni sisi me me yo megina ama makata me kuna ni ngwache so hospitals to hospital there be one mama koya e ka kire me say akola 20 years me ntumi enso me de me nkoto wo IVF from paniama edru me bi kwanka me yawu wow me ya na say enti me hwe sa niema na mafamu na still beginning of the marriage ebro obo me di bien wa menene tena ya papa ni nana oh wo ye panyino wo ya kwalao on sem TV on YouTube me di bien wa menene tena ya wona nana ni na ka ho bi ena atomo besi sesebre ya nsem ya abasui na ye ka de say me wo me matwinsi me yare me bubugu wo me nsane me nan nyina adjojoy ye me CS into after CS ni 2 weeks pepepe ena me bubugu ho enti no that time no starting say oh ye good election time no yeah ena okoye
oba bi ho ade secret la apart from sa yenkola na wo moti enche na waware o man asa ware be o ware ba fofo me pa cho di kan ye oba bi ho ade a ye friend doctor sa o ye medical leader ewo ya sorry ho for me da wase se wenya bre na watwen me na metwa me ho aba na me nsemmre no nso no senya munim na ye bo a bre nya bre nyina no na me nim edi nko me nsemmre no ma yentwi be sofu peni eye Benard Asian our Holy Ghost Temple and Prayer Ministry ano ewo abeka so for mo akwa aba Xposed Jesus Ijuso Mr. Sante ejana mi say the Apostle organ and the other pray ni the social media there ona mo hu bi wa brat mi TV e ma wo krampo na atimi ka che say say na eko na ya TV ana eye embrada mi say edi kan pin afa eye nsema eye sofu Abosom di betu dwan na embrada nso ne yire nso ebe kasa ye ebra omo ni GHP etwetwen komo no kansem bebre ya me mabobo so introduction na first of all eba na yire nsem so na mbisa say sofo aware sisi ano me ye youth metimi aka say me say aware no kra me hwe de we asofo bi aware ye na enka me kra say me ware aware sofo betimi educating afa aware ho kakra say aware no eyese aware ananka ya aware mpo because ye hwe de ekoso aware mu sensem a be na betimi aka fa Mr. Sante me da say ma menchia Xposed motifo no mahwefo na manage ma hosepe with this treatment of topic. Maybe what I know is say oh yes of pon now yes of penny now ba warrior Mr. Sante. The first thing to do say enipa na wesia no na wo say we the odo enyina ma no ade a wo so seek first ni say ewade we ye memfim pade ana ye friend soulmate. Na aside soulmate no say ewade confirm ya na wan confirm ya sometimes no obi fa ne say boame na me di yi a Mr. Sante, do you know say na mayere so na medane prophet and na mayere na misia na ewade ma medane prophet misia on the first month or the me compile wo kaso a anti greece adunfa ma no ti aso no na watim paibo bi wo kaso a aside adunfa de no first month misia na no de me ko metim paibo na na meda na so to fine gaga ni you seminti metim paibo na sia na meda enti me ba first one second one na elders na bo pinime odifo de na wo ye odifo de na koso odifo we shi eden man twi ansan the second week me compile na am say 1 month afei mo bon pa ya me se me bo me se bi maniti na me da pulpit ne so me hu fuchire me hu ayi manu nyina nsu se man so ti ase enti we ni ma ya me se mi din what you say me de so fuchire Abosom ye enye so ti ase eja mpacho mi ntwa no ye beba sansem no so na musa say o ka bi na o ka say aware no uchia o partner na o so bompa na obuse rade say ye memfin padia na mbezem say kwan ben so na be hu say we ye memfin padia na nyame ne be ka cho say memfin padia ni because ye hwe Adam and Eve ebra omkoye boni no kodi duaba no o ka say oba na wo de ne maame no ono oma me ye sa boni say ntim so say nyame de mba ma da kusu after sa incident no nyame gusu de mba ma obi ana o de be ma obi ana nyame gusu chicha aware kwan be so na me hu say we eye meyire ana we eye mekunu Xposed ashofo we de ye wo kon ba ko 7 na me fa so bi say rade ade ye nya konkere ye nko da baabi fa ware no fa wa bibia de wo pese otu kwan wo pese wo biribi wo pese wo seek the knowledge of God wo kwan ba ko 7 na ya na wo say na medifo no nkwasi asem na asofo no nkwasi asem nti no obi ko asofo na odifo ncha na wo hwe no mienu like said you okay o pese wo say we yere we pese nyame guso e do mfim pade ma but one kon ko hwe mfim pade a ho na manini nyina afriba okay so what I say you can be a man of God, you can be a prophet, you can be an apostle, anointed, very powerful, but no for you so onyo mfim pade a na we say oba no so a oba na oba be gina oba be gibe bese na oba be yabe ya na no onu so agenda wo de ba ware ni sika to rufu
if you pop him and I say mobia or banner born to now the warren. Who say a body speech or can say, then time men Russian. Yeah, Anna, what you say, yen 10. When you are many 40 for a ban. If you're ban, Yen secret room to know, and Momon Korean to say about. Say, young fan says, Siana, a artist, and say, Yatis, Papa Cassa, or Banon Swakasa, Yanship upon allegations, or no Casse, sis of a penny say, Negira who say, while worried on your bar, awo, and Tinico Piosia, or Banon Swaba, say, fine, says, I know Campa, and also can't be in the interview, no Casse can't be, but there are more issues to that. But you see, also I catch him say a urban fort from the urban kind and fort Adentia. Urban fort, and a bearman who's really seen, I see. And person urban didn't not cast urban so cancel, you know. As I say, urban castle, no man who say, a Juma do upon him, I say, Ninsionuna, Ajuju. Tell me the more bearman. And you person who fought a urban didn't know urban fort. Oh, Bible said, because urban statements, no, Beman Bono. Bemano a trim funny like Wako warrior only or Francois like issues in the I said Beman Funs on the doors to be breaching or ban. And I said from the Moma Becano, Beman Funs on the doors to be then I think I say your ban fort. Mr. Santi, maybe the what I know is we see Machi, I miss you. Sana didn't in our quack. My good bantias here, we see Machi, I miss you. Maybe dear, they say. Bagini bantiasi, usi mechi amisi wechi, udi amidi. Acha so bani si be mani chi ana. Oh, medi asimaka usi mechi amisi wechi, udi amidi. Na se mti o kase mo person nche say, ai so obani di kan fa be mani chi na be manu so hu no afa ni chi ana. Usi mechi amisi wechi. E na we me for udi amidi. So ti ase. Enti eno no de Bible say the we no oyere pa no, we ni Onyankopon ni we ni so. Oyere pa bia no on found cocoa da or bow from film paddy. Also, one more potocas of the say, you are a 1 in a million. Proverbs 31, verse number 29, or say, a man in a that now, so dear, would they move for we are down so. I didn't see a Bible back as a man in a but you are 1 in a million. We are down so that that means we soon buy no million or brother when you may be a woman, express your buy a tiska wow. Do you, Mr. Sanbusa, say, I didn't see now, we are so for you, deep for now about Cotisca, whatever. Now we didn't know I won't sign any in Temoteti. Madam is a man of God. So what you say, if you are a true man of God, we get it. Women are Kayaka the other. Name me, I'm a one, no, I'm sure I'm done deep for see. I told them, I'm a done it. No bush, any a be and by several times. Physical, many damn passo. No, maybe my Danny, and Danny better 3 times. And Dania, but Dania Pala, of your Danny. Also, more demon be Ababe, you the New United say foreign archangels maybe, or fallen angels in demons maybe, and wasn't for about you say. I am here. So, I say, and you are your time. See, then time so I am my dear. And you my Mr. Santi, I have you I can't. Chile may so da. Media Bushia be free mono. And I make a who are a crown, and Bushiana catch them say. I didn't see a midi oja, and the Baba G or Barney for among someone. Not that means be below. That means of banning him there, Danny's son, not almost yet said instead of on bed. You better have a pummeling for Barnum. I don't know swab one. And their confirmation swab I say, we meaning until this is me and and I'm making some million tafo. Meira Somisambinya Tivia, very lovely girl. Meira Somisambinya, a very lovely boy. So what I say, and to the world, I mean, saying, and I deal with a sofa baby. I sound as Yanuma, we are managing too much. Share a sofa watching the so what I say, you are quite now over to you about your quite now your band of fossil, ever more band the cast, when dear. And what do I send the Bible thing? In shoot up on thing of the war. What I say, so Mujago wash, I do should be for Mamma. So I say, and to remember the America said, I both them 14 minutes from Usimachi and Missimichi. Udi Amidi.
yi ya me Mr. Santo what you say and when na koko na pie no so what you say na say eti o kase mu a oba no wonwome bi a oye oh yeah but yen hwe bibi o say bi oba na fa wachi na so bi a nso se be fa na chi bi e de tua ne ka as a man of God that will tua ka as in say revenge because Bible can say rento we ready nsem na man of God that will be obi ayo boni and I say wow chocho mucho yes your be man oba be fi obi be fi na eja wa ba be hunam ba ko na so hunam ba ko ayo boni a e wo say wo so for na right way say unso be ka say the boni tua ne ka na no kwale say me no kore na oka no o say Bible say bu kwase ana de nsamfo so nwanye na nsu nyansafo Proverbs 26 verse 3 and answer verse 1 verse 7 okay kan o say etoda okwase ana so ntemfrefra so tore so ti ase na entiaso aba be ma kola na firi nagimisem entiaso aba so ti ase enti me yire me kasa cho na wunti a e de na menye o wa wofu aba be tufo wuni ni si aba be tufo busia kasa na de o ya na o ya me yire no wa so for me ba o me no ye hwe so future Abosom so o say fine e bia o ya bi na otua ne ka first from the no report or the bar outside no ka say in the time of I think say 2020 more na election is anyama mu no all pray for o man peni no emu na no fa ono oba na chi ekoye mba ko peni ne ho ade za mba ko peni no enyi che ne kakra ekoye ne ho ade echi ono oba ne ba ono oba no ti oba ne num asem sofo na o kasa mo nse wo hu dia o ka o se ono oba ne ba oba ni na echi wan be kashi wan be allegation wan be kun wan hwe oba so di dwumedie o so di se nwum to na o so to a ono obi enim so to nwum o to nwum ye bibia fine oba so a property no so na mo ti asofo ti no ni kru ni ti ya ne krati ya ono so ti ya ni nyina echi wan be bodidi enti mbako penny no worry no onye enough for that revenge no so taking now as akofa ni made two as ayo mo ho ade eni omo awo maybe the Mr. Santo can see ya maybe the make us say subane ne ye nye but eye bibi ne koka papa ene de kire de bab sa kire de too much enya too much say o woni sika o sika o so fu kira Abosom o sika te sa aboa Omo aboys no mo na mabontin asofo no mo ye blackfish o muska no papa ni muska nkasa o na Mr. Santu muska ba ko gina for election all the regions so be ko enu ayadvet enu posters enu campaign say bia asafo no da bia nya asafo no muska ntimi nye for that wo mo asofo baba mo no bluffing empty by make the most noise Proverbs chapter 16 verse number 6 Bible should be wa or you want to say is can should do we obi won so you quiet but a senator so ankasa papa ni wiska so what you say e na memeka say asofudie na nche enimu begu ase e beba wiye asofudie beba wiye na asofudie na nche beba wiye papa no asofudie na nche beba wiye Abosom Mumodate enche beba wiye na mbia waye ni ntia na se enye se de waye no mumodate enche beba wiye e beba wiye kora ntia wo se afiwe kopem next year ewade ebufuhie da ode ba asofo ni bi so a wo mo de wo ma no ene wo manim ejeje so mo ya asofo ne so no mo ye enye izewu Mr. Sante efiri ne kopem December asofo bi be boni hu naked wo Ghana ha edware eja asore no time no ye so fu Abosom na se so fu o enye ono osofo bi oba boni hu adeja ene osofo kese pa nso be osofo kese pa Ghana kese pa this year na nanim guase e change the whole Ghana diabolical nyoma muhie nyoma ne nyoma waje underground ni nyina be pipi ena from say December 2023 December be ba be wura abato afinimu wo ye sofo no waje adura kopa ba bi se enye bete e ma oni Kristo asasi wo so enye bete wo de ya meka bibi a musimu moderate e free ne ekopem next year be wura abato afinimu wo ye sofo na anye papa ja so no to na koye adwuma foforo nyame mfrewa na I started pop up
yes afiase o de se mo be ha ebeye mo enti ya nyame mfrewa adwuma bebre o kona koye ebia yiwanim se me carpenter nso me wi abrase so yiwanim se bia me obia me cafe boy ba me dia sofudi na brase so enim guase osofo bi dwane on the pulpit o be tumirika sofo ben ya me de mechi bi da ma o back seat ba me nti bi fa ma refo ebi adofo pese omu kakra o be bi every minti but o be dwane e be bad news o be so so pui wa bodam ejini be ma ejini hu nyina dimrika ama ni elders be chesi no nyame na ebo ne dam anase bi anwome bi ono ai na ebo ne dam anase de wakọ akoye no o de egu Kristo ni mu ache into the anger of God asane o ni say si a Kristo asane onu ankasa aba Kristo asane wasane aba wiasim asisi a no de wa no do the din say me sofo na onye sofo a no de secret e wo nyina me bie so akere wo di bo na me ba Kristo wa ba se wa ba ohunhun mu anase wa ba physical say Kristo aba Ghana anase wa ba wiasim mama nche bibi se de be ya obehunu no kore no eme bi na mekoya me yere ho ade na ansa na mekọ me yere akoya no firi ho ade Kristo ka kire me se makwa me ba wo wedding ase me sere no ka kire me sa de ntina me se na me se oja odi ye no ba di me nyankopon a wo ba me nchen fa dia na wo yuja e no kora mpo na me kotete na wo be ba physical o se makwa me ba unim on the day of me yere wedding wo be se ko me bim ko kakraka se ko se ko me bim na me hu ase obi ase be na adwene atoche ti me ye me hu ade ya wo ne papa ho ne ya tie mu fire ne wo ya tie mo sura prada wo suru jawa ha na me tie ne no mako ahwe ko ne mu me na me tie ho Mr. Asante ye nka se obi ehunfo wati ase Kristo ne ni mo onfo ne ni man kire wa hyehyɛ yi ba che na kata ne ni na abodwe di for me bow yesu ka kire say o ko nja nka obesoma ne honhom na ba nti enim say e Kristofo na mo tu ayetu ye ne nyame honhom na edi djuma ana ne ma enim say Kristo ba na wiase judgment the second coming of Jesus Christ e atembu da ma Kristo timi ba ewia no ho ba ma menchire Bible say wona wo dono no wona wo peno no wona wo son ni no oyi ni hu adi kire won wan ko ni hu ani an kire John the Patmos people no so John the Revelator wan ko ni hu adi an kire no asante me kase me hu Kristo sei da na me ditro me kase ho konkon ye bono mpa ye wo janyame no me kase me hu da na betwa tro na unse ne no Ghana no enkwase ade ne ensamfunti no o kan kure bi sa akwa no bi be da oto bi be di be kan kwase asem be kan kapasafo na ho konkon one sei da one ena Kristo aye kan won sem Kristo amanfo na mabontin jimie ne nkwase ade ena Abraham be Mose na mabontin na nkwase ade yegu papa be hu no one sei enti ni se me ye bibia me ye to suit Christ me ye bibi mfa suit wu nipa no what you say enti ni se if I'm doing something and me ye free me hu na aso papa ne eso ne ni okasa kire me yeti oda adani jatabu aba enchen den Uba de hu Mr. Asante ajofo ne tifo em say yina ye nidi ensem aye prophet eka yesi Kristo aba Kristo asani aba ye mirimu aye nim say ensem ketwa onyamba e but odifo ka say Kristo aba ana afesusu no na make house subscribe like na share na afesusu leave comment e wo asia no so for the same be atudwa nim say we need the chire o say born date eto on mu bo any date eto on so for be ebodam from any life kopim December ojina puppet no ojina puppet oba vro so for penny bi so baba be wu yeah enti say wo share na utin ya Xposed GH say no Ghana and beyond bo any date eto on mu na se bibisa sia na wakai aba be fa video na wa share so for yet to aso no na yensi yensem ni mu ne eka so for Abosom ensem because ye share ene so for bebre ya ware ensem edoso we ba no abeka ni kun nsem poto we nsu ba no abeka na yire hun nsem poto na wo kase mu no kire se aware no na bibia na mpese nremu yie ne emse ya shira nko ye kase wo be den hun se we ye on fepa de cause ni ye no obi be se sika puduo aye ne oba ho ade 2 years 3 years
na sa nkofo no msi omo dom ho afa obedane atamfo no mde madeja abeto abonti yeah eya den na mani basa with time Ghana will know the true men of God with time and I want say enano media ya na ye Mr. Santi ya na ye ni ha ye hu pi because when ye ni su no ban nyina be kire se yi nyame sofo na se we bonsam sofo ena de na wo kan si say we a true man of God that some kwase se mu nyina ye hu wakache so what you say and I say sofo Abosom mfinya maybe another person men can kind of scriptures or say 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 etifia say mo say isua e fata Christopher ena o masofo no kwase ni so bi pe ohwefo adwuma wa pa adwuma papa na de ese ohwefo ne se wonya ne ho asem bi enka oyere ba akukunu na ni su eda ho na adwene mote ye ka so bi adwene mote asa ote ase ye hu na bodam sem na ejimi sem ne nkwase asem e na kache onye ne ho wosin ene we Ghana so fo ne Ghana difo hu na ase obi a usu obi ye jeri no apaya bo na ne o se wa drep ya na wa den wa hwehwe so for difo let's say and somehow can say Bible they are describing man of God no person say Sofi Abosom sa nyoma we ye hu won hu no we free wo mu na we free nyame friend no wa mane na say nyame am friend no si nyame am friend o mu pese ebusa ade se menya portal say and somehow can dey I say we free o me dey for me dey we free Bible ya wo say ahwefo mpeso mu hunu power ahodwiri die bi na say hwemu a aware dodo eboni o wa dodo de enye infa na ya tro say aware dodo enye 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 13 o kama asofu mame o kama asofu papa no o so bi enya ono ankasa na yere why na cancer Timothy enye Timothy ewade nam Paul so nam Korinto asafo no ne Timothy kasa Timothy kasa what you say David mumreso David Yakupon say you are a man after my heart and as a man me nchuwa o wale bebri o wan sa be chiro o senkafo o sa be chiro mebusem ye wade nyina ho kwan nyina na ede e fata ye o sa be chiro enwum what you say Sons of Solomon na o church na dwama nsam na ho kika okofo obi yere meboa okum onipa ne kunu ewo akono ena odi bewu abofra friend David meboa sorry odi bewu abofra friend Solomon onu so be yeden Sons be wari bibiri obe wari bibiri ewi echire ko wuda ahemfa Abosom dem enti echire wo se obi a de ncho ko wuda Abosom dem afo na ma na twetwen ibi be ko aduso ibi be wie na afei oni ahemfo mo nanti ndoso no no bo so ti ase it doesn't mean say oba bi a chire nyanan enuntina se ukoware oba hwese o ma oba foforo meto ne so o ye media me mfim pade no makoma mu tofe no na ye den na gangali obi aba betie si akiri I say na mdodo nsen kwan enam ba ye nam bi wa enam bi a de bi abaluma bata ho o ko tap akoko na pa ni mu abaluma wo ye di so enam de be che be hwi nsu fra so ti ase entino in this fraternity no osofo enware mienu sa na nyame kire se o no sofo enware mienu o ma person bit me worry too untimi enware mienu adentia because some was can person me worry too dabi meeting worry too asante be ma ye mienu ana se ba ko o ye one aha ye one ada na atwa ne ko fa mienu me see it me di two dabi untimi ni twa mienu mum wa ho de so kra be ti stroke be ye so ti ase payiro bibiri no for see David we nya stroke when oye the heart of God but we achire no if you go put David back okra ye see ensan ye de oba ma ne sa wo vampe no e wo ne rabi de chire ye bibi se e me bi be ba enipa dudu betuegu ayi so adwaman eni ahobaso so ti as e me bi mu kwa ye fo ba ato pati ase e no so rabi chiwade ye pati ase Bible so bi anya onu ankasa na yere o si ba nu da mpa so mo be ye ho so ankasa ba miensa e da ba nan da mpa so na wo da mpa so ba ko da na da ntem na obi aho aba
one be tie si so kane ahwefo mate o me o tia se me se bisa bi me fa nsa mini na me yere obi adam nkyai mama sadu ma kado ma mo bia take aba ade nsu ne gina so na one be tie si so kane say de ba ko ba ya na ba ko one be tie ase enti ebe sa mo bia ntena ne enu ni sa no fa ba ko Mr. Sangwache for baba ko na tira no na hunu se we die oya mi twotwo mutwo ade se we wu ansa na beti ma wale oba afofo omu ya so ba ni nyamu ya ade nti ma beti esi ne chi akoye oba afofo ma de as a man of God as a prophet so for what kasi o ma dwan ba bi so o say o ware a e wo say na so bia no oba ni jai be ma Bible say yi se mu ba ko ewu ansa na wetimi asa akọware fufuro awari jai ba mo ba ni nyo fun pade so fu Abosom ono de oba ni wuyo ana ibi kronpo ono oba ni ti ana wasaware 3 account and in this context of Christianity and as a man of God like what will you say about that me de minim sa so fu ni bi adwamanfo apostles so fu Abosom adwamanfo ono nya adwamanfo ankoba akọware ma we nyina na we be ba bonchara beka enyem na me ka na yire mu to so onye sofu gamanfo sofu sasi yes abotan sasi wo sofu selempele wati ase kakapio pio ha papa no so wati ase sofu Abosom papa penimu na anoni se wo bible mo ye wo ni pebu o yawe nga ni fie kra ya hin anu bedi o da bi ye wo ni pebu o yawe nga o wa akokora be 62 years and the girlfriend wo 30 years o wanu de me to ya akokora we nga yen kan kore we don't boot about the beast no kure ni aka no kure no so what you say but oyere wo buo ni ani die ma no a obetimi ede ni nyame ntimi ye Mr. Asante ede mpa na owia si nyame ntimi ye se wo yeso be bu obi kwase a de da wo ni manye so what you say wo be nyina ye ni be sia yes na motu mojo de obefu afa na mum etu ni sa wo mpa oba na wo mpesa wo no oba no be kwa achi no ani mani wa no da kwa akoma na ofo nwa prapra wonsa me na me say for better for worse no ba mentimi e wa de mabu kwase ya say the Malaki chapter 2 verse 13 e ko kan no o se mfo ba ni ma me je me me sebo enkwase abose se anapo se me kinkan na ma me je manim for better for worse wa de me bia no wo mo nkom because of na nufu ne to so what you say na bia na ni nto wi bia na bibia ye ofe obi ni ho kire o rutumi se yes oba ni e na wo ni je but na nyo mfo ba na ko wura ana untimi nkwa ntatia pade mi se da nya me hu yo na mi mede hu se unya me ko bo mpa ye eni ntini adifo o si mu nkwa adifo akonkon nche ebusa na da mi se adifo na ebu o mu nya akonkon mu ye gamanfo ko obeye no ebusa di mu ha oba ba ye weti be mako 21 days no aba obeba no watie si akiri oba nso de in the form of the da unemi na nufuwa mi na ba bia ne ho hu ma badeda utisi su ana woko enti no ewo ho Mr. Santo wacha se ko nyame kunku odifo eya mo bebi na fem fra abochire ne emiamia odifo me ye bibi na me pese me hunu nyame adwene enje odi me so da de matro mountain ye abusa mo me na ya ko rade ni me bi okwa me nko ehwa na ma pe akade ni ma ye ohwa bo se pa na dem oba fro no se oda mpa o me ye me ni da ho no de odi ya me da me da ya me se wo prapra nsa brother mama ni ama adin se ba ko oba no ka be almost ebi wari almost 2 billion 3 billion the esakura is 700 million 500 million 300 million na wa ko tiska akwa obi ba ho ade na we adin nam court se mejao as o say ene ne adwama money kwase na dos no system enti no owo oba no a enye aware kwanso no mum enga kwanso so betimi ane na dai ama no aba no any jack me girlfriend ni na tu pesi na nufu pesi oba na nufu so che na to e yo nfu pade no na wa on kare wo hwe usibie se de wa chia nipa no ba kwa na mo wa chia e so yo ba odi na chia wo ya ba fa on to be tie siwachi enye odia e na odu sika akwa akwoti obe tie siwachi anya ade awade aplan nyamamo e na odi ayi eni bre enye odia na odi ni bi akwodi usika nti odi akwa akwodi yenhwe bibio be ye so for mame Abosom
ne ex-wife, yeah, Abosom ex-wife. So, he says they on can man be. He also don't mean worry on him bad entry crack. Yeah. All can name Semunu no can be said. Or no, at the age of 20 years. And I worry Abosom. Not Abosom of 45. Alabama. This year, I didn't feel say. And you know, for 13. Eka 45. Because if you are okay. It's a 58. Nyame adwuma no so by 60 years now call retire. And to see an urban that age of 20 years. Oko 45. Or so she as of Abosom. So for niche. Otimika say as of for ni sika oni bibia. Asante bintolo. Na oba no so enye nibre a oba what 20 years. 45 years man now. Oba no say sometimes no hot cake. Anti hot cake. Esikafo e ba ni amo hanadwin. But and so no don't odo sofu Abosom ti no. Nibre nibre. Na so obi oni hwe de ye nibre oni hwe na. Mr. Asante nibre udi oni mba ni bro. Etu de mama ntwa o papa size na ope. O say age de odo de age mfa ho. Odo o age fa papa. Age mfa ho. O na wa hwe ni dum. That ya hwe wan dum. Ya so bebi. Abraham de Sarah. Na Abraham 90 years na Sarah 70 years. Wa ma na ba wa ga amfa na chi. Ni Abraham ankoda. Ama ya nya Ismael. Me bu do ha. Ebia na asim. Abraham time ni bia ba ye mpembe so. So the fugima de calculation ni code any bar code any dey aduma. Na Abraham Sarah Abraham 20 years. Na say Abosom ya Abraham. Enti no we see Sarah ene na ba wa tie si de chi na. Ba no retu. Nti we ba ko wa ye minu ha. We dey mo ma na mo pia. Na say Abosom ko ma pa Abraham ko. Wa tie si me na make say usi me chi a me si we chi. Ba dwene ba nti ase because we tit for tat. Okay, you should be also on na bre. Oni Abosom abre. Ebre bi ani dey. Ebre bi ani. Na fensu no odini kokod because of so unse kwasiabu ayeden. Papa na abre de bre. Ena onye sika no de pia o ma me no bi awu de pia. So ti ase. Pia no kwan ben so. No papa na nye sika so de pia na yere. Wan ju se me bi etwem na ma me de mu ba TV so. Ana wa hu. O sanyum de onu oba no tunu nyum nada. David de papa ni sika na pia no. So ti ase. Ade ni nyina no ekwa ko bibie ho. We no papa kira Abosom on kan me ma me no na onsumu on pesika pudu du mfa ma no. Na onsumu eno anu no so ti ase eya na sometimes no uye bibia eya no adwene daachi uwuachi Bible say Job 21:23 bi awodin pintin Mr. Santi otimi we mra ne ho to no na asomdwo no you can die at any time oba ni betime at any time na oba ni nyame amfa imami susumu na so yamfa sama na so oba ni hwere ne kra nkwa hwan ye de sem ye de sesofo se sofo no so hwere ne kra nkwa hwan ye de besem oba ne kum nti badwene ban mu be no nti ase wu yase so ti ase best of the same feathers they flock together you do me I do you nti we dey so no we say for say nko twetwe na ye gusu no na odifo kase ende be yanka so for peni Abosom oba na nka bia o kase oni na bre o ube wa no 20 years oni na bre am wo du bebi a wo du die kapesi kapudu obi na o dey find them feja no kwan ba so for mami fa we etwom na ye fa ye nkomo twetwe ni si won say na sisi ya kase on fa nsu no nja no kwan mimi hu say ontimi nja no kwan because e ba bem o ndi enfa ho se mo on battery enfa ho o mo on ta fo ba ko no so mo adoptive ba ko count sisi ya mo on battery enti no ontimi nja no kwan akwese awari jan de anyonkofa bi bewom obe check up oba no beka so mpese mi hu akora mpese mi nkoda ho eye den a oba na so weja no ba kohia o we de enfa ho se de meja ho no ntokwa ni yentem ati ase dase de ko si ntokwa hu te dase no bia o de dase no bia na ebo no nyum mama no ntokwa e odo nti na me bae se odi makwa akwesi no parking a be ma da wani mu twen so ati ase e bia oba mama no ntokwa ayodo nti ena bebe fa na oni makọ mpempenso nti no se mama no ntokwa na mpempenso de makọ akoduru dia ene mini hwia meka kire na emu mi jama asem nyina de me Awurade ndi mi no ntemu asem o Bible mu
mebusem Awurade di me no ntemo asem na on judge na onfa de wo session into the Bible says saho yi hu firi ofidi sunfu ofidi se de adoa efiri ayi obomofo afidi edwane na ode mirika prada da no yi hu firi obofo no nsem so ti ase into obofo no chinchiri kwa yimu anu wanya na mu ahwe wanya high number ya mfa mafia na ni be gina obi so ti ase at sometime me am bi bibia me kan say oba woni nam ye wa ni bibia ma oda be mai so fuchira Abosom oba enju ye so pa say papa yi wa ni bibia ma oda odi be ye nkai dum say mi wura de oye ma mi ni ase e na de ba ko Awurade chidi kwase ebu what ase e mu ni pa na kwase a otu wo bo ban ye be sa bounce back to you so what you say the eyes of pain nebu oba ni kwase media mato amamo mmenu nyina ewiase echinchina na ba bisi oba biti na kwa akwari wankasa oba ene na ba bewo unu wiase oba na wakwa akwa no ba bi no ebi anyame mfa de mama ni suwa wunu biti mewu enkola ni mu maja no mo na o meti chinchina no ba bisi I love you be wo mo wa be wi echi be kofie no uni aba ni uni na fi wajibu ni so na fi be ri awose no enti once you are alive you make peace Mr. Sango what you say ma ye wu say ubi a ba bia saka o kan no e ma odo ene buatoye e ba enti ni so your man of God Bible say obi ehun ni fie sidi a e be me Nyankopon asafo so eno na me kire e ye obi a na esi not that you are not a man of God. Once man command fee ama fee anye in order. Anything at the Church of Christ and at the Church of God, no, there will be chaos. Oh, say na Bible clear fine no. And the Bible account Korinto foloma. Or simi wa de menye sakasaka Nyankopon. I'm not a God of an author of confusion. Anything say confusion ba na mo ntem wasia. Anything Satan can divide, Satan can dominate. Anything ma wan twene enyo soro adwene. Ma unsusuye enye osuru susuye na sango ati ase enu obi kwasea na abide bo techine be bo handa bi what about so we na wakwa na we da we obi nsu tie tie obi nsu wo mu a sanda tie you do me I do you wo mu a me wo na me kan usimu a mesim asem ni nyina no sa sante usimu a mesim wo mu a me wo utwa metwa sa na de nyina tie so ati ase udi ye mesumadi onwo ye mesumawo ejene you do me I do you case that ejoja na ade ne foforo ko na ne enia so for ye mama bi say ne fa entwa to na fa number to ja ye share the way a Sophic Abosom handle sa issue is it right say ba be gina pulpit na wa be declare say mu share of mama eni abio for the past 1 year ni na dia eye ehia tankra ne baka no the year no ogige nsem no ho ogige nsem no eye tan akwara nso ni osose o say so for mama eni abio enti no akonsafo a mubu anu sei no mu fa nko we mpo de ye twakra deda na afi no mu ba mu say so for mama oni abio ye jai like the way of handle issue this issue on one of the assembly bar social media one of ma kwan say obia fa na no ye den entumbi kenyo no mpo anka Ghana for be bempu enim that issue maybe you are in church no betin hu bet sa issue we share the way of handle issue ya eye ne kwan so anu me de nsasante wa anu hwam me de me ko prayer camp bi e ma miensa ano mo hia ware ti yekoda prayer camp ho ema prayer camp no hwe de yakwa boys mi se de boy yi kaya na me ba no to so kakra na nufu so kakra aye ni abred ya konchere ye sugu nyame so ye bompa ya na dwumu ye se Holy Ghost temple ni aba powerhouse ni aba kwa ye boa ye wa na me ba no o ti mu aba nkran ene me baba na be dai na me baba ya me se ebetum o fa ye funu se de we aba no a usi mechia ti ye bompa ya na epiefri ma no ye me ba na obi aba na ma be da mu hye be kai so wan hye afi minim de meka wi ya afi mi ba di bumbo hwahwefom kikam tietie da ya mi o oni mi beda why am beda ya
free prayer camp when obana waba be no ye call the following 3 months na radio kukuma kwa no okum boy no so ntimi ma ne mu aso prayer camp a prayer camp domba remember me sa so wo nyina wi wo nyina within 1 month we kona na say ya busa ye wadifo ne wadifo asante ye koya empire mayra that was last 4 years ye bonfire ma pra that pie e be pema sori dan no so e na ko mayra fa se e dawo bonfire sa ma pra da we papa sustain wa sori dan so be 5 minutes e na sa fa afiro mu wa se ba sori e nso e di hu kanwura asemi ko mo de covid si wan e me bi atwam na won se ene no Ghana no sisi a ye de ye hu si kakra so ti ase as in better power ye ka power only be friend power ye ka power raw power hey asante don't go there yen kasa bibiri won se obi anyame afiri bi an kasa bibiri but who is better power wa kan nyame adwena kire o man no no ma man na hu ye ba but afiri dem make atwon se ma wani na ho o ye sofo o ye difo o ye apostle o jeje wano ba wano e na me ye wi me senkom me ye wi ena no bi di firi kuma se ba ensu ba se akra ana wankai ase yeah ensu ba se akra na half of akra be say we daddy we debi e wa de kan de bi a o hwese ebebem na wasan ka bi afiwi me ka de wo wa kire ye wa abenfu afi ne se wo de yi abenfu afi na jimi be do so afiwi mu wan kasa from January ye sa so wo jimi e ba wo de tena ho ebedu wakache afei so de etosu bi a ye won chacha be do so afiwi mu chacha ena tumi odi afiwi so no ono so ni tumi odi so your friend Asmodeus the spirit of lust inti me enye mo Google na ko type Asmodeus ASMOSEUS Asmodeus na hwe ade a o stand for onu ni tie miensa Asmodeus na ne ho de oba dwamanfo da ne nsem ne ho de eju yosofo ahoye oda me paacho ohun asem meba we apostle ahoye oda ohun asem meba we difo ahoye oda ohun asem meba we are in the year of your friends and kakapiu medwam wana ge ka medwam a bigger quiz medwam udwamwa otuba bede edi nti mo wani na ho sabo edi am ji share prophet Benard Esiam Holy Ghost and Fire Prayer Ministry e hona me de me hu me nka sefa ho be wura ejanum ba se de empaibo ene akonche no pese ginam ebusa wade bibi ma wa frame ndwetwe nkomo number we so ba bi ya asore e Fridays nko na ya asore Friday bia numere e Friday we by anumere by 6 na ya sa asore ya se by 10 numere ni aponya che kwa 11 yewo Abeka Market bus stop anase Fadama Johnson bus stop there be a friend Old Eleganza House na ya na e mobo se ubeko be nya kwa ko charge ye charge na wankasa ye ewe se na dia bless ye from number we share between komo 0249 631 876 0249 631 876 and I say 020 385 1633 020 385 1633 o kwa ko ware o pesi ebisa ma from yan twetwe nkomo o fie ba ye tata busu mi tata from yan busa irade na onchire ba bia obefa obedi bye bye odofo aha ana ede na jumedi no ebisi na ye bo a me na metena ase a me ni prophet twe nkomo eye nsem a edi etuesi e wo Ghana hanum si na ye de be na me ka subscribe like na share afen so hwe bia ye tie a nkunya nice ya ye titim ya na ya obri ye bo a enterprise e wa beka free pipe down all right wa outside free pipe down badan wa all right wa na second ramp na all right go so mo top wa showroom fe nkunya bebre wa hanum si entu ba obetimi no medi nko no meti so ama fe aha enam dim besi that's any besa to aso